Okay, so arita sa ato ang lain nga nahisgutan sad makasama kay arita tabok taglaing issue sad makasama na di ay mag-live-in partner o galain pod nga mag-best friends pulos na dakpan sa illegal nga drugas. Sus na unsa naman ang illegal nga drugas ay. Ato ang nga i-check sab. Kay naka-standby si Idol Tweety karong mga orasa. Yes, Idol Tweety. DYHP Tatak RMN Report. Rajuman Benji live and direct mismo din sa Waterfront Police Station kung diin di ay mag-live-in partner nga kung couple goals kumbaga Rajuman Benji ang ilahang mga pinuha sa kinabuhi. Kaya nagtingkagbo na ni sila din ang kining duha ka mag-live-in partner nga naila nga si Dennis Bohol 35 anyos kanhi panday ni siya Rajuman Benji ug si Genevieve Mandawi 33 anyos labandera unta ni siya Rajuman Benji nga nagpuyo ni sila dinhirag gihapon sa may Rajuman Benji dool ra sa Waterfront Police Station nga Rajuman Benji atong hibawon kaganina to mo ganis lang gisuwayan pakighinabi kung ngano man nisulod sila og ginadili nga kalihukan matod pa nila Rajuman Benji tungod kawadon kapila na kita makakuan Rajuman Benji no kapila na ta makadungog mga ingani tungod kawadon mo na nisulod sila ani nga sangin lang ng kawadon tinuod gyud Rajuman Benji yan para po mga maayo man naglawas nganom nagmanarbaho sila tarong mao lagi Rajuman Benji maayo kayo glawas sa kusgan kay sanan pero makahibong lang nga dili sila makontento sila pong makuha nga kanang bayad daron sa ilahang trabaho Rajuman Benji isip panday isip labandera kay tungod po siguro Rajuman Benji daghan sila og mga gastuanan kinabuhi mo na nga nisulod sila ning ginadiling kalihukan na kaning drogas gitong ginadiling drogas mo gini makadaot gid sa tuang kinabuhi pero matod lagi nila Rajuman Benji usa po sila hinungdan kay tungod po ani nga gusto po sila Rajuman Benji nga kana ganing mas mudasig sila sa pagtrabaho nila Rajuman Benji ang kama na rason tingali okay may na nga pasangilan ang kapobrehon Idol Tweety ako nag-agi man ko kapo kanang na ang pobre mamikay dito sa amo kay kining anak lagi tas pobreng sampot pero kanang na ang ngita man tagpailin-ilin nga mama sa una maligya magbinoylos apil kog panglibod gani kanang tinuhog nga saging sinugbang saging sino ba? Mangitag pailin-ilin ha? Kuha nagbitsukoy diya, baligya. Karga si Ming na dinoy tabo. Wala din na, nagdumili man sila, muhatag silang habig live. Gipangtanan na to sila Rajuman Benji kaganina, off the record lang na daw lagi Rajuman Benji kay tungod po maikog po sila o mauwa po lagi sila sa ilahang gibuhat po Rajuman Benji. Okay, wala nimo pangutan adi unsa man kamao mo nga mohimog kumbo o baka kamao mo mohimog pinisi kay ug unsa gani ditong tudluan ka kamao mo mohimog pinisi ninda ko sa una. Lang giingnan Rajuman Benji hindi naman na sila mangita og lain po nga kanang trabaho Rajuman Benji lahi sa kaning iyahang paglaba lahi po sa pagpanday kana ganing murag raket-raket lang para po dili na pud sila mahimong di mahimong rason na ginadiling drogas ba para mangita sila gusto magug instant money po Rajuman Benji kasagaran po gyud nga rason pero nakapailang yung Rajuman Benji dili lang ni magiging partner kung dili di ana mag best friend dili na lang sila nagtiwas noon sa Waterfront Police Station og nilibakay At na sila, nilibakay dito, Rajuman Benji. Kani sila, Rajuman Benji, dili ginoon sila. Nga muhatag sila ang habi kay tungod, nagkurog-kurog po sila, Rajuman Benji. Pero kawadon na, gihapon na, ang ilahang rason na, nga nung nakasulod sila, nganing ginadiling kalihukan na Rajuman Benji, kaning og payuhot, og paggamit, og ginadiling drogas na nagtingkagol na po noon sila, diri Rajuman Benji, nga nailan ni sila, nga si Ermelita Bretania o kining si Del Rosario. Ang sila gipangutana pod ganina, puro sila taga Barangay San Roque ning Dakbayan. Pero mao lagi na diri na sila magtiwas sa Rajuman Benji sa ilahang mga minority style sa ilahang lugar kay atol sa bypass operation nga gipahigayon pod sa Waterfront Police Station kaya nagtingkagol na sila, na priso na sila gyud dinhi sa Waterfront Police Station. Nagihuwat na lang pod ang kini nga pagpasaka og kaso sa ilaha, kaso nga pagpamaligya ingon man paghupot og illegal nga drogas sa Rajuman Benji. So far mo na to ang nakuha dinhi sa Waterfront Police Station. Puros man sila dili magpa-interview live pero at least atong nakuha ginagmay ilaha mga habig Rajuman Benji.
Hindi na lang sa Waterfront Police Station, kauban na ito kaganina nga ito, Radyo Man Justice Sumapo nga, Idol Sling, kasi nga Idol City, tatak aramong tatak. Okay, salamat kayo Idol Tweety sa imuhang report, ha? Sa Idol Tweety to sa 93.9 IFM mga kasama, no?